friends, and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Siak ni Manong Diyos, siak met ni Ama, da kami ti for
OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Itay pabaknagen, di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sulatan ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakakawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 xFM. Isupay ah! Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakakawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, Happy Father's Day, Apo Karuba. Siyempre, kadagiti aminan, Apo nga tatatang. Happy Father's Day, Uncle. Daddy, thank you very much, Bulong. Daddy, napit na kajita ito mga awag dito, tatatang dito, Itay. Papa, tatay. Yeah, Fodra. Yan, nyaman na po Dad. tawag. Nyaman na po di awag Amang. yun. Ako, ay natin kayo. Di na mo pagsawinan. Sige, Amang, kadimi no, amang. amang. Amang, okay, nyaman na po ti awag yung kadagiti tatang yung Happy Father's Day katakwada. Ayan, sa oray si kayo mat, no, kat, no, at anti familyan, agat Happy Father's Day ken ka. So, let us treat this day a special day for us. Kita kat, kung nanangorot dyan may isang video kat bawal ka no iti lalaki nga aglabatata, bawal ti agluto, gwalis, ayan. Ang tulobigat yung ipaubran da kita nga obra. And dagiti da dumaapo nga dito met YouTube May. Happy Father's Day kada kayo. We have basit tita. Eli Del Balsita, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay sa buong mundo. God bless to all. Yes, kaya kung na naman ito ni Kapsat Alice, i-replay ta ka no yung message na di last week tiyan mo na Father's Day di last week. Ulitin ta nga rod. Happy Father's Day to everybody, especially to my BFF, boyfriend forever. Nick Gameng Jr., John Alexis, Jonathan Amor, Ricky Fernando, kanda kadiki abalayang ko nga dik nga ibaga tinagandan ko. Ano mat? Actually, awan tinakakabil isong ang ko mabaling nga balikasan. Di mo pugtuan. Yan. So nga, ay natin kanya kitoy. Kata na June. June, okay. You miss to add more volume. Oh. And aside from Father's Day, apo kay may man apo nga kablaawan iti amin nga taga Ramon, iti happy 59th araw ng Ramon nga road. Dahito iti kansyon na may para kada kay tapo. Siyempre, daw tayo nga taga Ramon, ha? June 18, 1964, iti nga no, i-add mo ka hang ako adati basit di pa rin siya na di ka mo no, nagkapuan na day nga 59th anniversary. Tano, iles mo day 2023 minus 1964, ada basit discrepancy na di ka mo no, idi na-proclaim and so whatever. So nga Ramon. Wan, so nga madalanganan ako pero iti iling Ramon. Kuna dada di kanu ket kasla in accordance with the Law Republic Act iso nga di kamo no ayan na nga parte. Anyway, pero di ko nadanapan ni JD ni Ramon magsaysay. Haan. Ay. Naipanagan lang ti Edith Ramon kanina. And it's the only municipality nga first name tinangadawan da. Ay ni pangaya, di Aguinaldo nga barangay sa. Yeah, tinapan niya mismo ni Emilio Aguinaldo. Okay, karod, happy 59th anniversary, Ramon. Ramon, the town of promise, a place we all cherish, where the leaders are love and grace, by people strong and free all the years. From Maranya, its golden blaze, to Planas or the rolling hills, along the mighty
fertile land, or among the towns riding fast, since of Scottish its glorious past. Then Bugalyon, a site and foundation, Hail Ramona, town of promise renowned. So come and live with us and feel the sweetness of the dawn. So come, comrades, all and join the throng of happy and loving people, all over the towns riding fast, since of Scottish is glorious past. Then Bugalyon, a site and foundation, Hail Ramona, town of promise renowned. So come and live with us and feel the sweetness of the dawn. So come, comrades, all and join the throng of happy and loving people. So come, comrades, all and join the throng of happy and loving people. Yan, manarimana po. Iti kaanda siguro ito taji igigit ti daldalan ti Ramonda. We have the longest kumang at tuntuno ti tilapia. Di kani. Madaman. Kayo, Siguro ti pangaldaon na dyan. Kayo, Ti pagmaitan na po, dahil kanukat kwa. Amin nga lumabas, mabalin nyo dumawat iti, tinunong at tilapia. Libre po, ang bayad na. Basta lumabas kayo ni Ramon. Kita aman lang. Adyan kong amo. Nabuyak si Reels, tatay ni Ate Mabi. Okay, like mayat. So, once again, iti director apo iti celebration is we have Attorney Ferdinand Garcia. And iti deputy na is we have Sir Sotico Pagulayan III, our menro, acting menro. And of course, headed by our Municipal Mayor Jesus D. Ladaran and Municipal Vice Mayor John De La Cruz. So once again, happy fiesta! Kadagiti na po kumablang iti Father's Day. You can reach us over our official text line 0905-808-1259. Mabaling kayo matapotek message kada kami dito YouTube. Pero kinyo lang ti Karuba and dito apo official page iti xFM. Pero kinyo lang 104.9 xFM. Kunada dito yun ni Marites Espiritu. Pasyarat po kay Mara Lorraine and parakis daw po ng Angels Like You. Thanks po mga idol. God bless. And Shian May Libed, hello Karuba. Pabati naman po ng Happy Father's Day kay Papa Elong and Tatay Pedro Libed. At sa mga pinsan ko sa Rizal, Alicia Isabella, love from Solano, Nueva Vizcaya. Wow. So that's it. So kadagitay matapo dagsang gasat awan ng titatang na like me. Happy Father's Day. Yeah, and me. Tatay ko about Happy Father's Day. Yan. And Tatay Judy. we would like to Happy give Father's you Day to Bayaw Anthony and my Clifford. brother, Yan. Clifford James Pastor. Okay, para kadagiti awanan ni titatang. Let us remember them during this time. Maladagaan Genggat na addaan na tipo Agubbakan kinitatan Sanak isala ang raman ninana Ililinak ginggat magkaridepan Sa aging inayad nga mangyuli kanya Panagdungo ti amat mariknak Nakumalang mabalin Luwadapay panawen Ngayon kang magkibin Ket isalanak ang kasabin Tay di agpatengga asamin wen Tapno may papasko Ti ayat ko kiento'y iling No agririkam kininanang ko
Agpaisala ka nag-ada guskin ni tatang, kasta unay panangay ayon na wala. Sa nagtumetla ibaon nagpakumbaba, nuti rabiin na makaturuga. Mangibatit kwarta't pagpungpungan na, ketjak impagpagaru apanawan na. Lumanaw ko kumang panawan nga kaadang, uray may nga adang, apanangi ang leleng kaliyak, piliyak kansyon na diyak pakengga, tati ayak yung iliw, maipapasko amin ken ka. Jak mas baalang tilong daan, takas taunay panagib-ibig ni nanang, kararag ko kararang namitlang, nalablabes pa nagdusdusan na. Di pumudno, di karkarara ko, ngem ka di sublim, tay amat nga inayak ni nanang, amok nga di nagtumet lapaggan, ngem apu ipatay na, amakasalat balse ni tatay. Dardaret depek ni rabiit, matungpal tinga panagsuli. That's balsa ni tatang Talagamot nga kung mga malipatan ti pa nagbalsa dagiti naganak ko idi si bibiyag ta pailaeng worth remembering. And we have a very special request. 7 inches karoba, request ni Engineer John Rodel Elizaga. With matching blue. Naim bangal daw kada tayo aming kakabsat from Jomar DTV. And it's like Sopra Kotra. Naim bangal daw nga mga idol, request ko mong jaya na Banglo Asabong by Bocros Brothers. Thanks. Watching from La Trinidad, Benguet. Okay, 7 inches is... Na Banglo Asabong. Ay, 7 inches. Lapanan ng tata niya 7 pulgadas. Okay, 7 inches nga rod. On your way. Puman panaw kato'y balay, pasaray para bangon kang asumampay. Ari ko tungang agpatpat nag-aguro-uray, sano sumangkat kalapsan nagpay. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aklunek no'y sa kasad. Ambuklat ang nakon ngay suksukan. Alawen bakit di kan aglibak, na umakan ti basit atrak. Maalam pa'y kitin ti agpagaan. Mapan kan jay 7 inches, tagtula kakatragsat. Kukuha yun ti agpat panay,
inches. Nuisut kap neka. Hanabalen daytoy rignak. Kaysa met lukluk kwenak. Agpateng ganti nagdakala palimed mo. Di ko nang ngata ay ka jak amo. Syakti mabain idi kanito anadamag ko. Ngemas ko na titiagin ini ako. Nagrigaten ti kasasaad ngem aklunek nuy sugasa. Amok na bayag na kon ngay suksuka. Alawen bakit di kan aglibak na umakanti basit atra. Maalam pa'y kit din tiyag Mapan kan jay 7 inches. Taag tula kakatragsa. Kukuayong tiyag patnag. Isukit mo ang mapasama. Mapan kan jay 7 inches. Nuisut kap neka. Hanabalen daytoy rignak. Kaysa met lukluk kwenak. Wow, datan abo iti sunata nga request ni Uncle Engineer, sino? Engineer John Rodel Elizaga. Yes, siguro taga-Vizcaya datan. Wow, siguro. Okay, okay. We hope. Yeah. Okay, nga rod, abo, kat, nakilita dumapay nga pangablaaw. From San Miguel, Ramon, sinundetan ni Jumar de TV. Jumardi TV. Jumardi. Ano Jumardi? Jumardi. Oo. Ana, Matik. madi ka man makapanunutan nun niya ti Jumardi. Jumardi TV. Okay. That's Jumardi. Hello, June and Jem to from Antilo Really, yan. Yes. And hi mga idol, Sir June and handsome Jem. Happy Sunday and happy Father's Day, Sir June. God bless you both. Thank you. Love from Doha, Qatar, from Binilda. Okay, sakbay ka pumatalasa sa pukat alawat na yung pwede may isang tawag na impag nga daw. Good afternoon, Karuba. Yes, baka mabalingi kapsot mo DJ radyo tanu nalawlawag. Wan Karuba. Okay, yes. Anang arod iti adda ka tatay tata kanito. But muna ti amin, sir, kablaawak man ni father ko ti Happy Father's Day kanyana ni Valeriano Castillo. Yes, Valeriano. Castillo da Progreso Aglipay Quirino, sir. Wow, bueno, Kasama ito nga kablaawak nila kay ko ti Happy Father's Day kanyana, sir. Pinaglabam Hamad. Madi, sir. Okay. Wow. Sige, ana pa. Ag-request ak man ti kanta, sir. Bueno, kansyon namin ito nagsubli kami Wen, sir. Okay, ana da request. Dito din namlaptan, sir. Dito din nam awanti nalaba ako na nilakay mo. Sige nga rat. Adya lang. Thank you, sir. Okay, thank you so much. Ni Gina Castillo ato, sir, ti Progreso Aglipay Quirino. When Gina Castillo. Thank you for calling. And of course, damdama manin apo. And kuna na dito ay good afternoon, Ading June. Ken balong amak. Happy Father's Day, Ading June. Request ko man di ay si katibak ng kuagyaman nak Ading. Happy Father's Day. Kadagiti tatang. God bless us all. Okay, from America da ito. Quebec. Quebec ko na. Quebec. Mumti Quebec?
Quebec. Quebec. Ano Quebec? Mo kang makapanuno man. Mati ka ron. Quebec. Napumpuno nga minta panuno mo na. Anyway, exubli kami abo with the song ano jay request na tatayan? Dita din no. Dita din nam and sikat back nang ko after a few reminders. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen, ditoy 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Miss Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Daniel and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. xFM. Once again, happy Father's Miss Day to Charity everyone. Llanes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lauren Valdoria of USA. Isarak dito YouTube. And at mo tawag ng di ka mo no business sa call de jay when no kumablaaw iso nga inidip ko pa ilayan nga po paspasensyan. Manarimaan nga minti airing mint ere tatan kagdamdamag pa lang iso na no jay ti pagtawagan. So nga inidip ko. Okay, by the way, no manggag mo itatada jay ket mabali mo ulit ito mawag tapno manggaganda no daman ket mo ipakablaaw. Okay nga rod. Ito'y tumutawag ulit isuna. So, let's give her a chance na babae ka. Mamot, madimot. Native. Native mutan. And kuna ni Mike Pasyon, abo, ka-Ilocano data, diba? Ka-anakan data. Anak ko na nabalong. Ayan, hi Tito and Ading Jem. Happy Father's Day, Tatay Alpon Pasyon at sa lahat ng fathers watching from Hail, Saudi Arabia. Wow, thank you so much balong for tuning in. And, ayan. And Sel Joy Alcaraz, Happy Father's Day po sa mga lahat. Pati din po sa inyo, Sir June. Ayan. Thank you. At Sir JM, kano? Para guys po sana ng Count on You, watching from Santiago City. Okay, we will be doing that in a little later. That Count on You. So, first, I request na timawag na tayo. Dito din nam awan nagbasulak. Dito dyan, awan nagbasok. Awan nagbasok. Awan nagbasutak ko na na. Dita din na awan nagbasulak. Kay naramid komet amin pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo sinaktamla ing tuy puso. Di mo inilalan na pudno nga ayat ko. Karim kariyan inka tinalikodan. Martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta. Awan amok anak ka basulaken ka. Ditadan na awan nagbasulak. Kay naramid kumet amin pagragsakan. Ngemaniyat insubad mo sinagtamla entay puso. Di mo inilalan na puno nga ayat ko. Karim kaniyak engka tinalikodan. Martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta. Awan amok anak ka basulaken ka. Dita den na awan nagbasula. Tain paay ko amin akabaelan. Dita den
kaniya ingkatin alikudan martir apusok na ikalang aniya pa'y ti serserbina nasamit alangan-langanta awan amok anak ka basulakyan ka Dita den na awan nagbasula tain paay ko amin akabaalag Dita den na awan nagbasula sikat ng perti ng waswas kini ayat ng keltay kadagiti arapaan that's it din now. May sabi nga request ito jay sikat bak nang kung and before that karuba atagay jay basahan pa'y palong ayan dito mo once again dito mo tawag ka po mabaling kayo nga tumawag tatan Yan. and Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, Sir June at JM. Progress po sana ng Count on You watching from Santiago City from Zella Joy Alcaraz. okay nga Rod, we would like to give way to our call kung ano dito ni 1943. Hello, good afternoon. Good afternoon, Kuya. Yes, anya ti Yep, may example. paimi. Kuya, Ah, may kumablaw ko, Kuya, dito nalatak na programa yun. sige nga Rod, tabakan mo malatakang ka dito. Nalatak kas lako deje kas tay lato-lato nalatak. Nalitak na. Sige nga Rod. Kabkablaw ko man, Kuya, ni bakit ko nga ni Araceli, kan nagiti nakmi ni Joshua, kan ni Ana Marie, Aha. kan ni mother ko dito ang Balatungan, ni nanay nati, ni Tatay Boy, Happy Brothers Day, Tatay. Yes. And ni Manong Kungaroni, Happy Father's Day, Paul. Okay. Kan kasama ta nam, Kuya, dagiti amin niya ang matatanga although Kuya, Happy Father's Day amin kanya dan, Kuya. Duda amin. Kasama tan, Kuya, kanya yung kini John Mark. Well, oray ta damot tanti awag ti dati kini JM so nga Happy Father's Day mo kang kuana. Okay, thank you so much for calling. Okay nga Rod. And tataya da request iti jay sikat bak nang ko ako na ang kumabiro ko no ay na nga sikat ba nang ko. Pang ayan eh. Awan. Sikat. Yun ti ka first album aja. Ilocano ko na Ilocano Waltz. Ilocano Waltz Yan. tani. Sige gawin Big na. Diamond di jay. Ni. Ito nga, yung ti second album man. Second album, sikat ba nang ko. Dito aja, itero kita. Okay nga Rod. From Quebec. Kaya't ko't bumakna kaya't sa likuana gemitan ta at data amang gustek no di sikat swerte akon kuna taka na yung nakapabaro ngimiti kalikagong ko sikat imbak ng mo bisong tabibig mo arat titi ari ko
daki na bakna. No isot kasukat mo, ragsakit na sarap ko, ditasidong mo. Talikod akinabak na, no isot kasukat mo, ragsakit na sarap ko, ditasidong mo. Ket atong arod apo iti patawat tayo nga papremyo ta Father's Day nga rod itata ket iti sumong batlaan ka dagi tatang no amoyo iti sonata iti title na dati sonata nga tugtog nga madimi pa amo mismo sa mismo ket pati ka kabisado ay ket mabalin kayo sumong bat. And someone is calling. Yan kay sige sige mampay lawatan ta mampay. Hello, good afternoon. Hello, sir. Yes. Karuba. Happy Father's Day. Thank you. Mabalente agkablao sa Karuba. Mabalin. Okay, go ahead. Kablawa man ni kapagis mo Arthur Asuncion ni Happy Father's Day kapagis. Ni Roger Cornejo. Kanila kay ko Happy Father's Day sa tayo yung nagsiya kapilyami programa. Okay. Kini ni Corporal Delo de los Santos. Corporal. Anapay. Kini ni Eroni. Ni mo pili na bata. Baamon na lipatan. Pedro Libid, Happy Father's Day. Sa sinigatat. Gatar Posidio, Happy Father's Day. Ngayon ko pa Camilo Choco. Camilo Choco. Wen pintama mi nga taga-kwan ay Sal. Manunga Camilo Choco kayang gilaod. Hindi daya nga. Daya pa ay. Kanta gilatan Karuba ti pa kablawak Happy Father's Day. Kanta anak ko mga ni Hardcore niho, Happy Father's Day. Okay. Aji ka anak ka maanan. Basta madim lipatan ni Corporal. 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 Okay, Ngarod, thank you so much. Okay, Ngarod. Aji apo iti caller tayo and inidip ko baka no biro ko na pa iti mga ko. Biro ka mo dati. Okay. Okay, name the tune. Ngam sa baliwan tayo kano basit iti style ta kunan na dati. Tumawag dagiti tatang. Tumawag di tatang. Naho nga tatang, hindi pa mga dagos. Okay, Ngarod. Mabalin yun ti tumawag ta ko. Kanta man lang ingna yung Pedro Libay. No dumdum. Okay, Ngarod. What is the title of this piece? Tumawag apat ti makaamong em dapat tatang adana na certified. Okay, ready? Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dreams is coming true. And just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go. I just fall in love again. And when I do, I can't help myself to fall in love
tao makamot nga sonata. Again, 0905 Pinawon ti damdumag nga tatang. 808-12590 pagtawag. Sukatan taman. Kapag ka, pinapiksa mo unit echo na dato'y kwa kasi ka. Aji, ka na. Tinabasi. Tariman naman. Okay, baliwan tayo orte music. Agi tayo sonata nga kang kantain ti tatang. Nakamute mo. Ajay. Gitoy. Agi, napindot mo din oh. Siyempre, nagsasao ako, hindi nakamute. Yung mabalim mo nga iko data. Mabalim mo nga itimplaan mo rin nakamute. Okay, okay na. Sumang bakkuman niya. Pagtapay, damdama, tatang Uncle Pedro Libet. Okay. O, sige. Alawatin tata, no? Amuna, dati sonata, 200 peso load. O, dapapagpuntang katagos. Hello, good afternoon, Uncle Pedro Libet. Paul, ito again. Agur ka damdama, baliwan tang harud kat. Apay nga ta, baliwang katatamo kayo ta. Ang kamali, dahil yung pa mo. Kaya mga rod nga. Sige, Sige. Mali nga, man. Iso nga pasok katakawa. Okay. What is the title? Okay, dito yan. Tawag ko madamdama. Sa balin tulad tawag ko madamdama. O sige, what is the title of this piece? No, a mom, 200 peso load titit mi kanyam. Ito yan. Sa bali mo dengdengam nga radyon sa. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. Ano title na? I've lived a life that's full. Sa bali dengdengam nga radyon. I traveled each and every highway, and the more, much more than this, I did it my way. Yeah. Regrets, I've had a few, but then again, the few to mention, I did what I had to do. Okay, hello, good afternoon. Okay, may pizza mo ba siya? Okay, hello. Okay. Hello po. Suruto nga min, di pagpagana ta kaabay mo. Hello. Surutan niyo po ganun pag umumanaw. Okay, kuha kang around, sumali ka. Opo. Okay, may kakantahin kami. Pag nahulaan mo ang title, 200 peso load, okay? Sige po. Okay, eto na ang tugtog. Pakisabi kay Daisy, galingan niya ha. Love is where is tromera here. It's about you. Love and sweater is calera. What can I do? My first impulse is to run to your side. My heart's not free, and so I must hide. Love for cuera, kiss florera to you. Anong title? Yes, ganun lang kasimple. Hindi ko na sinabi yung title niya kasi mahuhula mo eh. Anong title? Hindi po namin alam. Ay, Diyos ko, sayang. Hindi maka-search kasi ginagamit yung cellphone, hindi maka-google eh. Okay. The title, sige nga raw, kumablao kalatan. Happy Father's Day po sa mga kapitbahay namin dito kay Tatamang, yung pwede at pakasabianan ko po si Bino Kutapin po. Okay, thank you. Ayan, for joining. Okay, Rod. Dahil itatang tumawag kay lang abo, ta ikanta kay nga ti chance nga pumugto. Ti so natang nga dedicate, please don't ask me kung ano ti jay. Hangko lang in English ti jay
title. Ngayon balik kasi title naman. So ako na ulitin tingin nyo La Corcuera Escalera It's about you. Wala lang. But actually, the title na is Please Don't Ask Me. Okay nga Rod, tumawag kayo. No, kay iti sumumpat. Iti datdatlag nga sonata. 200 pesos kada correct nga answers. Alin na po, tumawag kayo nagado iti pa-premium itata. Courtesy of our friend CJ of Baguio. Thank you so much nga Rainier's Private Resort. And of course, Mr. and Mrs. Perry Totok and family of San Jose, California. Ayan. Okay. Okay, ulit may 0905-808-1259. And maulawak Mildred man ko na ni Antonix vlog. Okay, napanan na dyan Mark. Okay, we have a caller. Good afternoon. Sa comment nyo muna, Manong Jun. Daring makaulak. Okay, medyo umatay kong basit kini feedback. Wait lang. Ayan, okay na. Okay. Ngarod. Lalaingim ti pumugto tabakano ko 200 peso load. Di nag-ibabain napabayag ka tumutawag ito yun. Siyempre, amuda na, amom dagiti kansyon, men. Okay. Ikang kalaing iti nalaka, siyempre, damot ti konsiderasyon na. Okay, ready na? Apo. Okay, dati yan. Iti sunata nga papugto mi. Pero huwag nalaka mo, ano. I'm excited. Ayan, anangata. Iti papugtok kanya na. Okay. Ato yan. Already. Listen. Mildred. Kompletuam. Maulawak Mildred. Okay. Thank you so much. Siyempre. Kasi lang kalaka. And 200 peso load. When anya, Gcash when load. Itawag ko na lang po mamaya ulit sa inyo yung number na kung saan pwede ninyong i-send sa Gcash para Okay nga Rod. Ako po siyempre. Go ahead. Dati ko po lahat yung mga nakikinig po ngayon ng mga visual impaired. All PWDs na lang po kasi pinapakilala na rin po namin ang Adda Kami Manen program sa 104.9 xFM. At syempre mga kasama po namin dyan sa Martuan Mall Santiago, inaabangan nila yung live ninyo pero hindi nila makita. So, tawang ko kung naka-tune in na sila ngayon sa inyo. At syempre lahat na rin po ng mga nakikinig sa Santiago City, Malvar, Caloocan, and dito na rin po sa Alicia. At syempre magre-request na rin po ako, Kuya Jun, isang public service announcement na rin request. Sa lahat po ng mga gustong mag-hire po sa amin na mag-service sa inyong mga bayan-bayan. Dito lang po sa lalawigan ng Isabela pwede niyo po kaming i-hire sa mga hindi po makakapunta sa Martuan Mall Santiago o sa anumang sangay namin. Pwede na po kaming pumunta sa inyong mga bahay-bahay na mag-home service. Tawagan niyo lang po kami sa 0946-1539-111. 0946-1539-111. And request the song na rin po yung Tatno Di Ka Maila. Okay, thank you so much, Ading James. And Thank you. yeah. And with that, Apo, pumatalastas kami pa. Nagsubli kami with your dedications, with your request, right after a few reminders. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit Sa their Rialas dito ang numero 1 nga programa. Ada kami mana di 104.9 xFM Santiago City. Exciting. Exciting with the double G the Para J. sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Eto si John Mark Pastor nag-uulat. Kung naman, Jay. Exciting. Okay nga Rod. Dagiti, hayam mo pinalutan ni ko. Hi, Sino ba Kuya. nangabak? Okay, kunan ni Hosanna Maika Saraos Mosquito. Hi Kuya, Happy Father's Day po. Pabati naman. Happy Father's Day kay Felix Mosquito. I love you as always. Thank you po. Oh, yan. Once again, greetings coming from Hosanna Maika Saraos Mosquito. Leo Ventura, Maula Mildred, kuana. And happy Father's Day po from Alma Abuy. And Yes. Jenaline Leanas, good afternoon, Karba. Pabati ng happy Father's Day to my loving husband, Daniel Banggad. Thank Okay. you, lakay kinaanos mo mag-alaga sa anak natin. See you soon, love. Okay. And Irene Bello. Hello po, shoutout po sa family Bello dito sa Furao, Gamu. Isabela, happy Father's Day Furaw. po, parekas ng loving arms, sir. Sino dyan ang abak? Ni James na nga pagti 200 peso load. Ngayon ko na ibaganan to kanon nya nga GCash ti pag-isendan ta. So da kayo matapong nga tumtungwek nga tatatang, please feel free to call us ta si kayo mati i-committee name that tune nga nalakalaeng for a chance to win 200 pesos. Okay, i-dial yo lang 0905-808-1259. Adoy sponsors tayo po. We have CJ of Baguio, napay dito dumabalong. Ni Rainier's Private Resort, of course, located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, and Capsat Perry of California. And sino pa yato da? Dita po, Kita rin ipagpatala screen. sa Binukawan. Kita running ad, dita ba? Kita po Reinforced, sa Loretta sponsors there. Bordoria, Perry and Marisol Totok, Kathy and Ronald Salvador of Hilo, Hawaii, Daniel and Lisa Cabal of Hilo, Hawaii. Okay. Hanapin na kaya request ba lang? Loving Arms, Mildred. Mati dyan mawala pipimog to dahil tatatay. Okay. Ayan. Hello, John Mark. Happy Father's Day, Manong June. Thank you po for the entertainment. Please sing Celepet. It's Maribel Garcia watching from Salinas, California. Okay, we will try that. Celibate, if you can still remember. Hi. Okay, when celibate. Okay, we'll do. Celibate, on your way. Okay, kabayatan din managurure, may apo dito mawag. Okay, dito yan. Dito sunatan nga na Pulwan. Celibate. Ay, maulawak sa Mildred. Jack meten mabigdig tay, sigud alangan Mildred. Awan tay na kursing apugot, akulot, anadalimanot. Kang runaan na napukaw mong takinasimpet, selepet. Ay, maulawak sa Mildred. Jack meten matarusan, tigtig na imo ang alinad, Mildred. Unak lutay ka denden ng mga asawa tiing ka ipatpatay. Adalang arut ken kandi ka paila mapapnek. Celibate. Basta awa nakti pa nagbaliw pa nagaruyot pintas karupang.
Panaglapitog na, panagkuplat na, panaglupos talalat na. Amin na klaset sabon nga agaglutan na, na-testing mo amin ida. Amin na tableta, injection pa'y atap na mamalayo lang talanga. Ay ket bibya pamano, takinasayat mo, ket nilakay mo tiga puna. Ang imaan meta, takinaarjud mo, ubrang timakikam ka malala. Nalipatam santay karing-karing, nga itarigat ken ginawa. Wenno gaputa din, umubra nila kay muno awan tumaran na. Ahay, maulawak sa Mildred, tarat-tat-tat. Jakmeten, mabigbig tay, sigud alangan, Mildred. Awan tay na kursing apugot, akulot, anad dalimbanat. Kang runaan na napukaw mong takinasingpet, selepet. Ahahay, maulawak sa Mildred. Jakmeten, mataros ang tiktik na imo analimed, Mildred. Kung nagnutay ka din ng mga asawa, tiin ka ipatbateg. Adalang arut ken kandi ka pa'y lamap-mapnag, selepet. Kinunampay aliw-liwam laeng, agpa-sexy ken agsumba. Iso nga kada malem nagrabot postura, kung tudong make-up ay tarupa. Sano sumangpet ka, awan timasida, kakaasita pamilya. Di pa'y matulungan, dagita anak mo, nga agan sir module da. Ala ka din Mildred, at dapat panawen, tapno mamaliw ka. Babaam tabagi oray na lukmeg ka, taripat wenta asawa. Tipon mo abak ng ken kinapintas, ket adat mong nagpamilya. Tay awan mulit na nga maipanakkel, oray intun bumakot ka. Maulawak sa Mildred. Jakmeten, mabigbig tay, sikod alangan, Mildred. Awan tay na kursing apugot, akulot, ang talimanan. Kang runaan na nabukaw mong takinasingpet, selepet. Ahay, maulawak sa Mildred. Jakmeten, mataros ang tiktik na imo analimed, Mildred. Nagnutay ka din ng mga asawa, tiin ka ipatbatek. Adalang arot ken kandi ka pa'y lamap-mapnek. Okay, nalutamin na po ni Kabsat James. Yan na nga bakit 200 peso load. So once again, kadagiti tatatang awa mo labo prahan na dita. Agur-uray iti panaglami iti panawan sa tutumagay. Kaya tumawag kayo, ano dati igatang iti pulutan. 0905-808-1259 to dial. Apo data? Number to dial. Barbaring. Data, nangkal. Okay. Apo, nagpigsa yung radyo na. Isupay Hello? Hello, Sir Jan. Yan, kasano ka makapugto tatay sa bali mo dingdinggam? Sa bali garod, kano napisit ko timma po ang adago si Maysa. Diyan mo man na. Sa bali mo dingdingin na. Sa bali garod. Ibabay. Ay pa nang ibabakit ko tanong ang agi ko ka sa bali mo napihit ko. Ay mo frequency. Kaya matulong wala garod. Okay, ikanta ka pa iti chance. Okay, ta barbaring no mapadasa mo ti mga abak ta dila ta ay puro kablaw ti kukuha. Okay. Uray no kwa Sir Jan mga abak apay pangabagan dalatan ata kanayo na mga tawag. Apo, basta ikang katinala ka, taamo nga kayang-kayang datoy. Agi padawat kami nga ro, di ka day. Kaya nga ro, isagana mo, datalapayag. Tabakano, Kablawak pa ano muna. sige nga ro, go ahead, kablaw. Kablawak ka ti Happy Father's Day. Hanan nga kasali ni Jan Mark Pastor
Di na malisagsaganan ti long table na. Ito nga sikalaan. Kan kadagiti padak nga dengdengag kablawa garot ni nagitay apo kaya Biskaya ni Yan Lebed, kani Sian Lebed, kini Raquel Lebed, kini Tantan. Severino Lebed, kani Leticia and Villa Lebed, kini Annalisa and Teodora Lebed, dito ay Barangay Rizal. Kan kaslamat kablawak ni paring Camilo and Candida Estioco, kini Visicio Villar, Mila Villar and Elsie Valdez, insan, kini Lolita Kakayan, Tiang, kini Joyce Alvarez, Kanakan, kini Margarita Parong, Cabagues, kini Ben Parong, Pare, kini Flor Bulaon, Antifelinera, kini Olympia Cornejo, adeng, aja panagtawag mo tatay alanganin, so nga tumawag ka ulit, tarimanam tegsao, ni Olympia Cornejo, dan kasamat ni Gater Posidio, kini Bading Agmanglo, kablawak iti Happy Father's Day kadagiti amamag dengdengag tata ket agrokuisak iti kanta nga My Hero dagiti amamatata Sir John and John Mark. Okay, wen. Okay, ngarod. Nakasagana ka ngarod nga pumugto. Wen, My Hero ti kantam sira. Madiya, di papugto ka siyempre. Ay, kinto mo damdama, malpasara. Hero dan, sir. Hanggang nga pumugto nga raod. Nung kaya kapugtuan, nagkapugtuan. Nga raod, ito yan, isaganam talapayag, hamong iyak akar ngamin, ito radyo Yara sa aso mo kinyako. Dato yan. Naglakad ito yan. Okay, ready. Dato yan, tinatatlag nga sonata for 200 peso lo. Nagimas ka't ngarangin ka maramanang ay Diyos puro santo. Ikapso mo nga ro doon kaya medyo natagari. Nagimas kan mayang is correct for 200 pesos. Congratulations. And awan mo ti sonata nga may hero kanyag. Hero lang teda. Nagarit no awan sir Jan di Haan, baka hero day jay. Kadi jaya kanta iti worship song dia My Hero. Ay, isumo lang kaya. Para kadagiti mama na hero tatanga Domingo. Okay. Baliwa minto ti mang search ita My Hero. Okay. Thank you. And congratulations. Kasano karod ti panagload? Ilod mo lang tanto ginagawa na basi mo tilog ko no ada Sir John Martin sige nga rod. Rayam jalod mo nga 200 pesos ita ano to number na. Okay nga rod. Sige, gardangkal. For the meantime, bumasak pa kadagiti pa mga pangablaaw. And once again, if you're no mo kukwenyo, if you're doing nothing, please feel free to call us. Lalo dagiti tatang for a chance to win 200 pesos courtesy of our generous sponsors. Okay, Irene Bello, hello po. Pa-shoutout po ang family Bello dito sa Furao, Gamo Isabela. Happy Father's Day po. Request ko man the Loving Arms. Okay. Dito yung agsasao balong. And Irene Bello, nagimas. Okay, siya hello, Tatay Pedro from Sean May. Okay. RFME, Happy Father's Day, Karuba, June. And kumusta kayo, Karuba? At napapansit you dito. Awan. Fiesta mi actually, DJ Ramon. So nga, after this, tumaray kami DJ. Alma Aboy said, Sir, dance with my father man. Mga sir, occasionally first piece with Tatay Apo because it's Father's Day. Irene Bello, Sir, jeng ay request kong Loving Arms. Okay. Okay nga rod kantaan ta dyan, Loving Arms na niya makaungo dan. Malagi po ba ito exact location na balong? Yeah.
Laughing Arms. Madigarad. Okay, kata biro kanta. Tatararang tarang. It is Laughing Arms. Okay. For everyone. Tumutawag pa eh. If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. You could hear me now, singing somewhere through the lonely nights, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now. I've been too long in the wind, too long in taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. Ano yung sabi niya eh? Pasok mo, minsan ka na lago. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If I could almost feel your loving arms again, if I could almost feel your loving arms again. Naim pangorasyo, karo ba? Gayt ko man dagiti ama, itangal daw, Happy Father's Day. Paman sa akong mantay sunata nga Uncle Berting, agiyaman karuba, panana ni John Mar Serafika. Paano pamar sa akin?
Pamansaaka mo ano. Pamansaaka. It sounds mansayag. And we have another caller on the line. Baka no dahil tiket pumugtong. Good afternoon, 1943. Malumamat manang. Okay, kastamat sir. Anya ti maipaimi kada kayo. Willie Torres ate manang. Nagan ulit? Willie Torres. Willie Torres. Ni Willie Torres. Okay, sika. Okay. Willie Torres. From? Banwar Kabarugis Quirino manang. Ay, Kabarugis Quirino. Okay, good afternoon dita amin. Kahit anang aruda, kumablao ka, wino pumugto. Pumugto man manang ta nalpasa mo nagkablaw sa tayay. Ay, Diyos ko, ay, kaya dila mo nga men. Okay, nga roda. Anya nga rod, iti title na dato, ay lalaing nga rod. Sayang di 200 pesos. Okay. Baray. Okay, what is the title of this piece? Release me kuya. Pang-asim wayaan na tawan ayatan ang marikna. Release me kuya Jay. Release me siguro ang Ilocano mo. Di anang arot, di mabali mo nga Ilocano. Ilocano man, di release me. Naibagakon. Kaya, pang-asim wayanak. Ay, waya anak. Kananalaan. Okay. 200 pesos nga raw. Tinapang kanyam. Ano, dito tinamdan mi nga number mo. Wan kuya. Sige, congratulations. Ayan. 0953 Globe. Globe dito, wino TM. TM kuya. TM ka no. Okay. Okay, Orayam, tasamang bayan. And congratulations. Okay. Once again, thank you kada kita nasisingpit pong sponsors tayo. Okay, nagadon. Di nangabak kita tanghal dawen. Once again, happy Father's Day courtesy of CJF Baguio, Rainier's Private Resort, and Kapsat Perry. Yan. Okay. Kita pa Kita mo ganin, nagadubag tatawagan, tadamalati, dalang load nga ako kada. So, pwede ka na medyo maparigatin taman ni Sudan na gadala mo. Anyway, talagang Father's Day special, adda kami manen. And of course, kadagiti adita YouTube balong, baka dati barbaro nga message, ang kumakita. Ayan, mat. Ayan ba, naimbangal daw, karuba, happy Father's Day po, from John Rodel Elizaga. Dakoy Mercy. Hello, karuba, from Purok 4, Ilagan City, Isabela. Happy Father's Day kada kayo, Sir June. Ayan, from Remy Hidalgo. Hindi ka mo nyo ti barangay na ni Mercy. Takay kayo. Purok 4, Ilagan City. Hello, karuba, from Napa, California. Ayan, nag-request natin ang Uncle Berting. Okay, dapat nag-request tapno di ka maila. Dahil di nga the version may abot tapno di ka maila. Tika pala rin. Tika pala rin. Kamo? Excited ka. Adda ditoy, adda ka dita. Ang ako da jay, adda yunay, nagbatan ka. Ang ajikas. Matibot. Jak amuno, kasano ka. Nasumipngit, malagip na ngata. Nubukod mo kay siksika. Puy-puyaem kad litrato ta adwa. Di mo kadila marikna. Day di bara ayat kuken ka. Tapno si katay, di unay maila. Alaem sursurat ko, tain ka agbasa. Ngem no, di
nam agdayal ka ta tumawag ka ururayet tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo bay ang nga iyep kas puti I love you sikala malaglagip ko adaak ditoy adda ka dita adayunay nagbayad tanta jak among no kasano ka no sumip nge malagip na nga ta no buhon mo ay siksika buya em kat litrato ta adwa di mo kadila marikna day di bara ayat ko ken ka ururayet tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo bay ang nga iyep kas puti I love you sikala malag lagip ko ururayet tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo bay ang nga iyep kas puti I love you sikala malaglagip ko sikala malaglagip ko Okay. Datang harta po, kita eksubli, kita pagayam yo, kalpasan, tisubag mamano, nga palagi. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for Agsubsubite kiti pagayam yung still with you, Katropang June and Katropang JM, and aside from our super special sponsors, dagitay CJ of Baguio, we have Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela. Dagiti na po pala ilang kaya natin reinaan iti summer. Kita na babati pa yung alto iti summer. Apo ka tumabsaw kayo, dajay swimming pool iti Rainier's Private Resort. Completed apo ti amenities. You can relax at their air-conditioned room. At dapat iti jay dadumang amenities. Diba? And too many to mention. So ulit may Rainier's Private Resort, pero kanya lang nga po iti
at iti website da, di tapay ti Facebook da, sa di kayo po pa-reserve. And aside from those, kung nagtatayan, pagyamanan mo pa iti Yes to Health Wellness Center, nga masara ka na po dyan, Alfonso Street, Barangay Centro, Santiago City. Mawali kayo pa-appointment at iti libreng check-up da po and consultation. Iso iti makin product, iti Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, and Santon Plus Coffee Mix. Dagita po iti produkto iti Yes to Health. Ayan. Wellness Center. So nga dagita dati mariirina na po ay ket Yan, mabali niyo po tumawag yung numero 0910-018-7529. Nasaya ato na jay ano tawag na jay yan? It's better than cure. Kung nanagat, sa udang nagkakape ka na, naggagamot ka pa with their Santon coffee and It's better to than cure ko na. It's better to Receive. sa bali talaga, mukhang pera ka, better to give than to receive. Muna ako sa bali. Okay, we have another caller. Padasin na si Prevention is better than cure. Okay, prevention is better than cure. Isang ano daw ba si maririna yun, ay ket hanyong orayan na apo nga kumaro, nga agtugtug king kayo kapo iti nangato gam ti sugar yon. Ayan. Kaya kay Jayan na po. Okay nga rod. Good afternoon. Dito mo tawag. Gusto. Awamot. Manong, happy Father's Day kada kayo. Kung ano dito yung text line. Amin nga tatay, Manong, nag-request aman ti kantang Babylon. Ito'y nag-request ni ading mo Edgar Garayan ng San Antonio, Ramon, Isabela, Philippines. Yan. Pintas mo si Idol from Purok 4, Rugao City of Ilagan. Dakoy Mercy. May sabay. And Dallas 997 watching from South Korea, Mark Jordan Dalaya po. Naimbang aldaw yung karuba, happy Father's Day kada kayo amin. Amma, karuba, request man natin makita. Magyaman ang karuba, ito yung kabla. Windel Honorio of Ramon, Isabela. And they caller tayo. Good afternoon. Naimbang aldaw yung karuba, happy Father's Day kada kayo amin. Amma, karuba, request. Hello, sir? Apay duwa. Good afternoon. Hello, medyo magulgulwanak. Apay datagil hello sir dita. Okay, ikapso mo nga mi dito radyo mo kabsat. Ikapso mo man. Tabaka no si kami dejek. Apay datagil hello sir dita. Dita kung nakong kasi kami dejay. Ikapso mo dito radyo. Ay, YouTube data medyo delay. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir? Yes, go ahead with your greetings, Sinatoy. Sir, mabalin ba nga isali ni tatay ko? Isalim iti Ana. Kapay na. Agpugto kasi siguro. Agpugto ni tatay mo. Well, sir. Ngem si kamo lang ti katungtong may. Wino isuna. Ano tatay ko na, sir? Sige nga ron. Ni tatay mo isali ta. Oh, So wala nga magulwang kami tatay ta. Antay sa balik sa sao. Okay, good afternoon tatay ni caller. Umutan. Hindi mo sumao. Tatay ka na. Sir. Hello, good afternoon. Good afternoon to, sir. Apay ta pilpilitin na katana mga sumali. Garo, Mr. Victoriano. Mr. Victoria. Sir. Ako, sir. Kaya nagkaroon tilod. Apo, isunan. Ikam latang amin tiloden atatang. Oy. Anyway, sige, try your luck padasam. Hindi. Ngem baka no, kaya mo kablaawan. Awan. Tasuron na pa ni tatang na. So, pipin na basol na tagito. Apo, kas nakaka... no, anak ko, kasan ako matik kaya at nangapasurusuruwanak yan. Ngem, anyway, anagan mo ulit. Victoriano, sir. Yan, pati nagan mo, dictator kita kabalay mo. Ang taman ni Suda. Mo tinagan mo di ka de. Kaya orayon pa yung asuronda ka. Okay, anyang nga ti title na. Dahil ito yung sonata, baka 200 pesos tagur uray king ka. Nga itad mo dito anak mo. Monday morning, up with the Ana. I think I'll take a
Beautiful Sunday. Beautiful Sunday. Is it really beautiful Sunday today? Huwag ko namon angkal. So, pay Di, adi ana-anayan na nga minta mga isuro. Okay nga rod. Anang nga rod? Gcash o cash? Apo, parmirag sana dyan na. Diyos ko. Panglod, ito nga numberan. Hello, sir. Detan. Ano, ti Gcash number mo nga raw, i-text mo. Ate anak nga man nakibiyang. Hello, good afternoon. Awan, sir. Ati latan, sir. Ati cellphone ko latan, sir. Regular load ka raw. One, sir. Ayan. Thank you, okay ni tatang mo. Kamti pang inom na. Madi, sir. Iyawat ko kanya na di 200, sir. Ay, pero sikat na nga baktilod, ikamti 200 suna. Sir? Sikat, di ba kastinay? Sikat na nga baktilod daya. Ni tatang Loadan medyo number mo, ikam mo ti 200 ni tatang mo. One, sir. Okay, may Peso dahil ta iti may isa lang nga kondisyon. Ano, sir? Okay. Anya iti mensahe mo kini tatay mo tata Father's Day. Happy Father's Day, tata. Yagyaman kami tikinan na anus mo kanya. May I love you so much. Wow. Very good. Tatang arad. Sige nga, dorayan tayo load. Sa mga petking kan. Yes, sir. Okay. Congratulations. And idiretso mga kantayan ba lang dati Sunday Beautiful. It's beautiful Sunday. It's really a beautiful Sunday. Happy Father's Day to everyone from the 4-decade duo. Sunday morning, up with the lark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Birds are singing, you by my side. Let's take our car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh my, it's a beautiful day. But the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. But the rivers of
when we remember Zion. One that wicked who carried us away out of captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? One that wicked who carried us away out of captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Ooh, ooh, ooh. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in the sight here tonight. Yeah. By the rivers of Babylon, Rivers of Babylon, there we sat there we sit down. down, Yeah, we wept and then we wept. when we remembered Zion. Remember Zion, By the rivers of Babylon, rivers of Babylon, now we sat down. we sit down. Yeah, we wept when we remembered Zion. When we remembered Zion Labid. Okay, that's it. Happy Father's Day, my dear neighbor. Will you be my date for tomorrow? Father's Day here in America. Yeah, it's so fun and nice. Will Watching- you be? Ano ka na, will you be? My date ka na. Yan. Yes, we wish we could be your date for tonight. Apo Yeah. ba, kantanda kag papaanag dita US ti pag-celebrate tayo, but how are we going to do that? Watching from South Korea habang nagbabalitan ng medyas dito sa factory. Wow, nagbabaliktad ng medyas. Aha. Yan, nadatigil na kaspetayan ti ko. Uncle Berting. Yeah, okay, let's try. Uncle Berting, on your way. And once again, kadagiti ket na po ti mga paknatatatang dita iti 200 peso load. Pumugto kay laang dagiti sonata nga naglalaka nga putuan. As easy as ABC. Okay nga rod, Uncle Berting. Parbangon no agrito, apan nagugut iti kamutin, mangisang sa agiwayway itinuwangan. Nagagani ang kalberting, natari pato iti tingwan, pagulitanan askan atuladan. Awan kaniyan at banog, inadawlat ta sumalog, uray makasinit pa'y itip pudot. Nakarad kadlata, uray at dasagubanit na, agpastor no ang tipan nakainan na. Kasta niyang kalberting, sala sumangpat no ti malaman, tati kayat na rumang ay panagniyagan. Nalpas tiraraapan, agbirok man ti panggadanan, anak tiro ta, dandanin panag-aapitan. Nga mapaitan na litay, taabagam nalpay, idi na amuam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam na pampaykit di nakiinuman, game ko na sumulit ako no next scrapping. Sumarunong pa nagtatalon, raad kang sikakit ni maton, doble pa'y presyo matem ti abono. Awang pa'y katita ng regasyon, di gasolina iti patanom, atiro manay saldan taltalon. Di nan san masakam, tading makalan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasakit ng asawan. Nagragsak ti pakasar na, balse dito'y balse dita, ngem nalako nam tay may sanga ektaryan. Yang arod, Kasta ni Uncle Berting,
Salaso mangpat no ti maleman anyang arigat ibat laro mang ayen. Adang apo ko ni Uncle Berting isupayin agpagpagkakasen alatiro matlawalo makayen. Ada may sa amalom nakita ni Uncle Berting nakatugaw kapkape na kamulang awanan iti matalon inaamin analakon awang paiket kengkwan at mang taripaton. Parbangon wag biting na pang nagugut iti kamutin iti sumangpet si malibukag ni Uncle Berting. Kadagiti anak na agraman apo ko na nagraranada anapan bimisita. Dakal nagbaliwam dagiti anak na iti kinagagat imalada kang kuwana. At dan inhinyero, doktor ken abogada ni Uncle Berting niyang tapobrana. Yagata! Kasta ni Uncle Berting sa lasumangkat iti maleman pindaen at anak na apasyalan. Nalako ng tigdagdagana tapi nagpaadal na ngimitan mansyonan iti balay na. Sika ngay kaaruba amumukat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan nati amin kadatay nga anak na agsubalitay kumamaken kuana. Agsubalitay kumamaken kuana. Okay, that's the end of our 2-hour show. Dapat ang dama po may sa oras bahay na naman bati. So nga rod nga agsubli kami kalpasan dagitoy apo nga palagip. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada,
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na
kami tapo ti makaduay ito tanga malam. Dito katropang June with katropang JM. Dito lang apo numero unang programa. Da kami manan dito 104.9 xFM Santiago. Exciting. And once again, nagiti produkto apo iti Yes to Health. Apo katahan nyo lipatan nga tangkilikin. Ano ti tangkilikin? Iti Tagalog. Iti Ilocano. Andiyan lipatan na po nga usaran. Ayan. Nagiti nakakagatul na. Ayan. Use Santon Herbal Soap and Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, and Santon Plus Coffee Mix. Yan. Magata nga po, dijay Yes to Health Center, masarakan sa Alfonso Street, Barangay Centro, Santiago City. Tapno no kayo pakonsulta, makipag-appointment kay laang, tumawag kayo di telepono 0910-018-7529. Yes to Health Wellness Center. Yung peso ti Ilocano ti tangkilikin na. Ayun kay madi mo ti itandodo, di ba madi? Iparipirip madi mo lang. Iparipirip. Nakatayo mo, dagitang magpagamo. Nako na ni Ronnie Hidalgo. Remy. Happy Father's Day kinitatay ko ken ti asawa nga ni Hil Hidalgo ken amin nga fathers kana. Adya lang. Okay, kata Manen iti Coral tayon. Good afternoon. Nakatayo mo, dagitang magpagamo. Nako na ni Ronnie. Hello. Remy. Pakapsutan niya po data radyo yo. Supay medyo napiksa ta radyo. Ay, napiksa, sir. Well, sino po ato tumatawag? Sir. Pakapso iyo po ang asya po. Okay, ngarod, kumablaw kan kapsat. Awan, madi kawatan no kasta. Medyo umadayo kayo latan ni tente pagbibuyan nyo wino radyo yo po. Madaya kon, sir. Apang ka jirwar. Jinti ka salas yo ay ana di balkon yo. Malakapit sa lagta. Ayan, mawatan na kami kumabo tag feed ba kita. Okay nga rod, anya ti kahit mga mapasama ka. Ay, kahit puti sa mong bat ko makaruba. Sino ate apo garo tumutawag? Nya na ganyo. Kanta ano kayo? Edgar Garen Karuba, taga San Antonio. San Antonio Ramon. Isabela. Okay. Mano tawon mo? 44, sir. 54? 44. Married. Kuwan, sir. Mano tias, anak mo? May isa lang, sir. Apay nga eh. Baka masapol mo ti Turbo Dietary Supplement for Men. Iba ka mo. Hawan. Okay, kaya mong arti pumugto. 1-1, sir. Okay. Sige, kita tayo makapugto kayo. 200 pesos load no ka. 200 pesos load na mapugto. Dito yung sonata. Karuba. Dito yan. One, sir. Padasik asar no pa. From your hands. Wow, sige. Let me fly to distant lands. Skyline Pigeon, sir. Ay, kay Skyline Pigeon. Okay, correct. Siyempre, kasi kalakalaang iti mga bak 200 pesos. Kapota Father's Day celebration. Ayan, Happy Father's Day. And congratulations. Nga rod, ada kayo mga kablaawan. Kablawak ko marikiti kabarangay diti San Antonio Ramon Karuba. Okay, iba ka mga rod, dinagan ni Kapitan. Ay ni Alejandro de Vera Karuba. Ti SK SK Chairman. Kwalatan Karuba, pajikas mulatan. Huwag pili ka pa yung talaga mo. Ano nga Gcash number nga rod? Hindi number mo. I-text yung latan na po. 1-1, sir. Tayo text kulatan. Sige nga rod. Tandaan ang datat timawag. Baka sa balita, gitex. Malasin mo na ko tayo ko, Ajay na ude.
Okay nga rod. Anapay ti dadu mga pangabalaw. Bagatan tatang orayan na tanga. Ayan. Sa ka-regular mo lang nga dumdum nga ni kabsat nga Edgar Karayan. Taga San Antonio nga kabagyan. Dagiti kakabsa kagayem tayo di jay. Pumanaw ka. Yan. Ana. Happy Father's Day to all of you, Kuya Jun and JM. God bless pati amin. Dito'y DNR na bilangan Alfonso Listefoga from G. Somera. Okay. Nabayagta nga kadwadatan. Okay, here's something to remember from the past. Nga karuba, they get Japanese folk dance. Folk song, I should say. Nga in-revive ni Noro Honor ken ni Eddie Peregrina. Arashi mofukeba anmiyemo furu onanomishiyo nazeke washi Kimi yo tayorini watashi wa ikeru koku ni sachiari aoi sora Stormy winds of life may blow. And even rain may fall. Through the clouds are dark above. Life will be bright for me. I live for you alone. You know, I live because we have loved. For darling, here lies happiness, as gorgeous as the blue, blue skies. Only because of you only. I live because we have love. Koko ni sachiari beyond the blue, blue skies. Beyond the blue, blue skies. Beyond the blue sky. Ako tagigilo ng turnover sa kaya ni Prank. Okay. Georgia, wrap me up in all your I want you in my arms and let me hold you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia,
best to love her. Once again you felt I got you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I will never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Pa-shout out Kuya June, watching from Batali, Ramon Isabella from Cesar Vicente. Yes, kadagiti aming Vicente sita, of course, ninang ko Trinidad, Vicente Duldulao. Hello, good afternoon, ninang. Yan. Batali. Yan, Batali. And Yan, of Batali, course, Ramon. sino ba nagitag ang Batali? Yung office Of course, mates our na very own mayor. beloved Mayor Jesus Dado Ladaran. Yan, Good and afternoon. LNB President, Barangay Captain Jesse Leonard Ladaran. Yes, kani and all others. Yan. Of course, the sigod nga pagkikinan ni dati tawag. Ay, may sabi nga, hello sir, shout family, Gargabida, Poblacion Norte, Madela, Quirino. Kung na to eh. We have another caller. Good afternoon. Po, medyo kapsutan nyo dito radyo. Nomadic feedback, please. Madi, may manggagno ka, Apo, ti sa uwan nyo. Wait, kung na na. Saan ko ba tayo kayo, Apo? Yan. Okay, hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So, po naglawag, titimak. And, sino dito on the line? May we know. Villar, sir, ng Salvacion Alicia. Mila Villar. Okay, kung ano ka, di kayo kuha mo lang Rizal. I mean, ano barangay na yun, ni Pedro Libed. Kay Rizal, Alicia. Rizal, sir. Isumalatayan mo. Sinabi, sir, kaya lang dagtoy kami taltalon mintoy Salvacion. Ay, Salvacion. Salvacion, Rizal, taltalon na area nga kunada. Okay, nga Rod, go ahead with your greetings. Kablaawak amin nga tatay, sir. Say Happy Mother's Day. Na kini lakay ko. Ni Uncle Camilo, Isyoko, ni Brother Pedro Libed, kanti pamilyanan. Kastamit di kabsat ko dita gumbawa ni Tiagi, sir, ni Manong ko Kondring, kanti pamilyana. Oh, kapsa mo ni Kondring. Win, sir. Oo, tatalam mo. O sige, pa. Ni payaw ko nga Prisciliano Villar, Rizal. Oh, bayaw mo ni Prisciliano. Ni Piaras. Diretso. Kasawat na aming nga Father's and sir, Happy Father's Day. Wow, that's so lovely and so sweet. Okay. Ag-request ako, sir. Oh, ag-request ka. Oh, sige. Hello, darling, sir. Apo, datala ko na yun. Hello, darling. Orihan ko kabisado, sige. Tiruwag na ta. Okay, nga rin. Ay, buhan, sir. Oren yan. Basta yato, Oren, Ilocano na iso, sir. Mapasupo ako, nakakansyon lata na. Kanaman lyrics pala akong. Sige, thank you so much for calling. Thank you, sir. Thank you, Thank you very much. Kabsat Mila Villar of Rizal.
sa Alicia. Sabi tani ma-memorize ni nagnaganda amin kita taga Rizalan. Kaya nga mangdad di tupad master list kanya yon. Okay, request iti hello darling. Iso nga biro. Conway Tweety? Conway. That's Conway Tweety. Okay, Conway Tweety. Hello darling. Okay, ubit lang. Sarakin mila ang adan. Okay. So ladies and gentlemen, here is the practice version of the song Hello Darling. Na nagkutim dito headphone ta mangbagi rin. Nakutim madi. Ayan. Oh, hello sound. Nemot. Basta Korikor ka man. nakasao na nakipot ti abot ti lapayag na. Okay nga rod for all of us. Okay pa. Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as lovely as you used to be. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing fine. Just to know it means so much to me. What's the darling? How am I doing? Guess I'm doing alright, except I can't sleep and I cry all night till dawn. What I'm trying to say is I love you and I miss you, and I'm sorry that I did you wrong. Look up, darling, let me kiss you, just for old time's sake. Let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling, may God bless you. May each step you take brings you closer to the things you seek to find. Goodbye, darling, gotta go now. Gotta try to find a way to lose these memories of our love so warm and true. And if you should ever find it in your heart now to forgive me, come back, darling, I'll be waiting for you. Talaga ma. Kumusta mo nga? Di ka nga nakipot. Abot nila pa yun. Ayan, okay lang, ha? Medyo mga tortoro ka ba sa ita na... Napuyat. Nagrigad ko nga niya la toro ko di rabein. Okay, so, nalpasan di papugto. Damdama manan, aji papugto. For the meantime, dati caller tayo manan, 5583113, naimbang nga pangal daw. Kastamit king ka, sir. Nagwapo. Apo, dagi talaon nga kinaulpod, apo. Talaga may nagwapo ka, sir. Thank you. Sino nga na day? Mabalinti bumati, sir. Yes, kumablao kan. Akab kablawa man di taga Dalig Kalinga. Siyak ni Rowena nga Ramos, iti Dalig Kalinga. Family nga Doroni. Tapos ni inang ko nga Buena, Jay Linglingay Kawayan. Tapos ni lakay ko Jay Bagong ay Makatal. Ni Marcelo Simon. Abalin tag request, sir? Yes, kaya mi lucky di padasan mi. Ilocano latan, sir. Uranan, basta sisiwit latan, sir. Anak ko, mga Ilocano di sisiwit. Ay, ngayon. Oh, you see. Okay, Rod, sagutan ta kalta ti kantan. Okay, thank you so much for calling.
Yes, sir. Thank you. Okay, ngarod kita kay anak ano nga makangag iti Ilocano. Kay kanta iti paglalayngan ng Ilocano balong. At pili ka. Kaya si Siwing Ilocano. Mandi medyo sa kiti lapaya ko pa ulit-ulit aming pagtukaran ta si Seaweed. So Oh, si Ambar. Katatang Babylon. Babylon. Okay. Ikamlatan iti sabalin. Ate niya kanta Ilocano. Ha? Pro-line ata, pro-line. Well, pro-line latan. Kata na. Ngayon Ilocano version dito. Kaya. Testing. Jay balasiw iti taaw adabala sang anak po daw sa jay probinsya ti Ifugao inay ayat kong em pinanawag em dya anilipan itan get mail iliwat unang tumangada jay tangatang no panunot agal kalautang inkamet imatangan bitwen intaminingan mailiwakon ken kauna. Ketunggal malagip kung adda kaingot ko nagpat padaan ti sa sangpet ko tapno mailiw-liwag ko daytoy nga iliw ko agkek lang dagiti ladawan mo. Unang tumabsang tadjay karayan akasla agkib-kibin talang bit-bitwen jay tangatang isa patak di kalipatan sikan ti dungok o unang. Okay, that's our version of Fraulein. Ket pinaulwa mi mo ti unang. Ngarod, agsubli dagiti pagamyo for our last 30 minutes after a few reminder. Adda kami manan dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jeba Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia. Okay, we're back for the last 30 minutes abo iti show. So thank you so much kadagiti inggan tata tapelaeng si didingeg ken nagbibuya kada kami kadagiti katropa yung June and John Mark dito lang po numero ng programa da kami Manen dito 104.9 xFM Santiago. Exciting, super exciting. And kunana dito text line tayo. Hello and happy Father's Day, FDD from Lianes family of Porterville, California. Thank you so much for watching. Dito po Porterville, California, and happy vacation. Ayan, agawid na dito Philippines, and luckily handa nga magna dito Isabela, Ilocos lang, di ba Pananda, and some part of Manila. So enjoy and keep safe. Trip your family Lianes, and I hope to see you soon. Ayan, hangahan man nga ito ta in the future. Ayan. And napay nagigay dito mga pangablaaw dito yung hantapay na pasa. Yan. Watching from South Korea, Mark Jordan Dalaya po. Okay. Okay, may sabing oras na sunata. Isagot ko, sakbay nga pumisok ni John Mark ito ita, nagmerienda. Okay, the song nga kaano laeng nga po nga inareglo mo. Yan. Okay, for everyone. I saw a man today who said he talked to you. Not so long ago, I think a month or two. As my mind goes back in time, I pray, oh Lord, don't let it show. He thinks I forget you 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? Is my mind broken inside as if it's been a week or so? It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl he hasn't seen since 15 years ago. I've got a lovely wife who thinks the world of me. Go ahead. Promise her my
this thing from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I'm as broken up inside as if it's been a week ago. It takes a mighty long time to get a real love of my mind. I know I've tried since 15 years ago. Yan yung lyrics na guys? Yan na yung lyrics na. Lyrics ko na na. Ah, Nay, nalpasan. kaya, Yung may... Kaya na yung gumato. ano nga ba ito? Nagmay kami nata nga kanta ko. How Kaya. some man today who said she talked to you. Not so long. Nagmay kanta ka siya. Not so Not so long. long ago when I And I still feel the same. Once again, Apo, kadagiti tatang ita, I get a happy Father's Day. And this time, may samot nga realistic song for dad. Iti isagot mi kata kayo. And may isa dating kansyunan regularly dagiti musician nagtenga na po iti Father's Day. Tanag mayat pangarang kuyat. Letter L. Yeah. Nagmay tilinapag na iti ama, iti haligin ng tahanan nga kunada. In music, a father is the leader of the band. Though the child alone and well, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone on a solitary way, and he gave to me a gift I know I never can repay. A quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. Brother, lives were different, for they heard another call. One went to Chicago, and the other to St. Paul. And I'm in Colorado, when I'm not in some hotel, living out this life I've chose and come to know so well. I thank you for the music and the stories of the road. I thank you for the freedom when it came my time to go.
Thank you for the kindness in the times when you get tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. I am the living legacy to the leader of the band. Happy Father's Day to my late father, Felix Sarialas Sr. Ayan. Yeah. Hello po, pwede po bang pag-greet yung asawa ko ng happy birthday? Birthday po niya kahapon, happy Father's Day. Na din kay William Kapungkal, ang adanan Isabel, agyaman na po. Rodolfo Manayan Jr. Na yung panggapangal daw mga idol, Junjun from Jones. Isabella watching from Saudi Arabia. Saudi. Pakibati ang Manayan at Anoling family sa Jones. Terequest ko, dance with my father. Okay. Tawag man ng kilibidon. Dito ti first nga sonata mi apo dance with my father tatay. Nga ro di kantay mga guntaway ni John Mark nga aranaan na dagiti ka pamilya na. Balong na ti mga kantaan para kiti babayaw mo, uncle mo, yeah, and everybody in the family celebrating their Ano ba ting being as father. napintas nga sonata? Awan, dito laangan ti mabalita nga kantaan na. Okay, datay kanta da kitay makain-ino. John Mark Pastor. Go. Manam. Sabik ng halikan, mayakap ka, masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit uhaw, sayang-sayaw, bakit ikaw di bibitaw, sayang-sayo, laging ikaw. Ako'y kinikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at siyuin ka. O aking giliw ako'y iyong kahit pa matalison, mapagod at bumigay ang tuhod, di ako hinto. Ikaw aking dulo, mawala man ang anino ko, nandito ka, o ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit buhaw, sayong-sayaw, bakit ikaw? Bakit ikaw? Bibibitaw, sayong-sayo, laging ikaw. Ako'y ginikinaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.
sa kada taludtod ng pagkatao mo. Nagkakatulalang tula bawat bigas ng labi mo. Nauuhaw sumisigaw. Bakit uhaw sayang sayaw? Bakit ikaw di bibitaw? Sayong sayo laging ikaw. Ako'y ginikinaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Mas nabali nga lyrics ti Uhaw, Kaya mo kantaan? Mababa mo. Matay nga ka sa tipis na. Sabi nang mahalikan maya. Sa bali nga ro ti version ko. Sa ulan ng mundo'y gagaan. Sa bali. Sige, kanta ka ro. Uhaw, John Sarialas version. Oh, how much is that doggy in the window? Asik ka ma. The one with the wagon its hair. Oh, how much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. Oh, how much is that doggy in the window? Okay, duwa ti miss call na ni pare Pedro Libid. Anya nga tati kaya na nga mapasamak. Nalodan ka lang nga rudan. Sige nga rod, tumawag ka pa ulit, kabsat. Ta income dinggan, baka ta istoryam di tangan na isang salumina. Okay. Trupo. Hello, Sir Jan. Inyagat tinam sa akamon na kanta mo, perni nga insagad mo. Okay nga rod, anya ti mensahe. Aja kami na mamawatan din nam sa akan ke tatay, kanya kaya nasawan din nam sa akan, kaya nasawan inbigay hilig mo nam sa akam iti nagkanta. Nam sa akam. Paman sa akam ko na ngayang kal. Nam sa akam, nyagat tinam sa akam mo nga nagkantan, patuloy mo muturi lang nagpaparawon. Ay, nam sa akan ko nang hamig sa mansayag ng iti panagdingig ko tatay. Paman sa akam ko na natatay ka. Diyan ay ko sir, ako may turturog gamin kat no, kas pagarigan nagaduti makan kat aja kadom ke nangan. Nyagat tinam sa akam mo nagadupay tinagisita mitan ko na nabagat yan. Nam sa akan. Okay, ngarot. Yan na nagtrabaho ka magtitaw-talon ka nag-drive ka gusto mo na repan ti may sa hektarya nga tinam sa kam nga nag-repan gusto mo mainlipasan kasi ano pa sir yan. Okay, thank you for the vocabulary. Ayan, nam sa akan. Anya nga ti root word na. Anya ti root word. Ang makata root word niya bagaman niya ang kumaika ti translate ti Ilocano. So anya ti puon na nga sarita kumbaga no kumadajay sinarsarita no sa iti root word na is sarita. No anya ti nagpapanag dajay ti root word na dajay kumbaga katim dajay prefix and suffixes na ako kung may palawag iti Ilocano DJ tatakat. Anya ti puon nga sarita na DJ ano yung baga na tatayan? Nam sa akan. Nam sa akan. Is it saak? No, adi karong kumati translation nakat no kas pagarigan no mangan ka kat di ka nagsardeng nga nangan. Perni nga distain mo inibos. Anya kat tinam sa akamon kun ada kat kilala kayo day. Okay. Baka saak siguro. Saak siguro. Pataray mo to rela pagligisan dapat yan mon kun ala nadala unay. Okay. Sige sir, thank you. Okay. Kalang palawag mo lang. Kuha na dyan, na kuha mo na dyan. Di mo na review di kanta nga kuha. Di ay request ko, di nga mo pa na kanta. Di ay naga na dyan. May busti oras tayon. 3 3 minutes lang. 3 minutes.
Okay, karon. Pinagkanta kalatan pe para kadagiti mama. Dahil ko lang Sige. ito. Ana Jerry pagbaga nga kantaya ko ma. Nalipata na. Ato ti request na. Siyempre, di ba lang Dahil 19? ikot ko namin itrabaho pa ko namin. Reglog kumapay ng motoras. Okay nga Rod. Thank you. Thank you, Sir Sir John and John Mark. Thank you. Thank you so much, Matt, Kenka, pare, and our last piece para kadagiti tatang matlaan kani. Okay, yes, because it's Father's Day. Once again, thank you kadagitay naki-join kada kami apo. Dad is home. Sige nga, dahil man di maudi nga sonata ta. Amam ti istorya na dati daddy sungkot kas lang ka madanagaran ta. Your dad is already home. Awan, no worries kung na di jay. You are safe. Di ka de. Okay nga Rod. Para ka di daddy. Yan, du da. Para ka tayo amin. You're my love. You're my angel. You're the girl of my dreams. And I'd like to thank you for waiting patiently. Dad is home. Your dad is home to stay. Now I've waited for this moment to be by your side. Your best friend wrote and told me you had teardrops in your eyes. Dad is home. Your dad is home to stay. Wasn't on a Sunday. Monday and Tuesday went by. It wasn't on Tuesday afternoon. All I could do was cry. That I made a promise that you treasure, and I made it back home to you. How I've waited for this moment to be by your side. Your best friend wrote and told me you had teardrops in your eyes. Dad is home. Your dad is home to stay. Wasn't on a Tuesday. Monday and Tuesday went by. It wasn't on Tuesday afternoon. All I could do was cry. But I made a promise that you treasure, and I made it back home to you. How I've waited for this moment to be by your side. Your best friend wrote and told me you had teardrops in your eyes. Dad is home. Dad is home to stay. Dad is home to stay. I'm not 1,000 miles away. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.